Ovo su jezive činjenice, 20 podataka zbog kojih ćete zažaliti što ste ih pročitali. U ovom slučaju tačna izreka da je neke stvari bolje da ne znati. Predstavljamo vam užasne, ali u isto vrijeme i fascinantne činjenice o kojima ćete razmišljati cijeli dan, a možda i duže. Pošto nisu ukusni kao svoje seke, pjetlići se nakon rođenja bacaju. Koristeći alat i opremu koja je dizajnirana za desnoruke, samo u Americi svake godine strada oko 2500 ljevorukih ljudi. Za vrijeme Drugog svjetskog rata iznad Japana se srušio avion u kome je bio George W.H. Bush. Od 9 članova posade samo je Bush preživio, a ostale su pojeli kanibali. Eskimske mame koriste usta da isisaju sluz iz nosa svojih beba. Oko 200 tijela planinara koji su poginuli na Mount Everestu služe kao putokazi ostalim planinarima. Prema školi za higijenu iz Londona oko 16% mobilnih telefona na sebi ima ljudski izmet. Zahvaljujući okrutnim eksperimentima, danas znamo dosta o fazama hipotermije. Neke vrste leptira piju ljudsku krv. Samo u jednom danu ljudska stopala mogu da ispuste 20 litara znoja. Veće su šanse da poginete u saobraćajnoj nesreći nego da dobijete na lutriji. Mozak od miševa se u starom Rimu koristio kao četkica za zube. Kupujte kvalitetni toalet papir, fekalije mogu da prođu kroz 10 slojeva toalet papira. 15% vazduha koji udišete u metrou su ostaci ljudske kože. U Americi ima više praznih kuća nego beskućnika. Težina novog dušeka se za 10 godina korišćenja udvostruči, razlog je nakupljanje grinja i njegovog izmeta. Mladunci koale jedu izmet svoje majke. Preko samo jednog poljupca može da se prenese oko 40.000 parazita i preko 250 vrsta bakterija. Kada novi mužijak, lava, preuzme prijesto, on ubije svoje mladunče. Statistički, toalet je najčistije mjesto u vašoj kući. Vaš radni sto, kuhinjska sudopera i mobilni telefon sadrže više bakterija. Prema rezultatima istraživanja Univerziteta iz Arizone, na najmanje 20% šoljica za kafu iz vaše kompanije se nalazi ljudski izmet.